Dobar dan dragi gledatelji, dobrodošli u još jedan tutorial The Bucko channela. Danas ću vam pokazati kako ubrzati vašu internet vezu. Evo, ovo je jedan način koji može raditi, a može da i ne radi. Znači, a radit će, odmah ću reći, ako ste povezani wirelessom radit će. Ako ste povezani putem LAN kartice, putem LAN kabla radit će, ali ako imate Carnet internet onda nažalost neće raditi. Znači evo, možemo početi s radom. Znači idemo prvo na naš wireless, ili će vam tu biti onaj kvadratić za LAN. Idemo Open Network and Sharing Center. Evo, stisnite na mrežu i stisnite na Properties. Znači stisnemo na Properties. Yes. Evo, otvorit će se novi prozor. Evo ovako, znači ako ovdje imate IPv4 konekciju vjerovatno će raditi, ako nemate nisam siguran. Znači stisnite IPv4, ovaj protokol version 4, Properties. Evo, zatvorit ćemo i prije toga ćemo napraviti jedan bitan korak. Znači stisnite na Details, stisnite na nešto i stisnite Ctrl+C. Otvorite Notepad ili neki drugi tekst editor, zalijepite kod. Možemo ovo zatvoriti. Idemo sada na Properties, Internet Protocol version 4, Properties, i ovdje ćemo uzeti Use the following IP address. I ovdje ćemo sada upisivati IP adresu sa našeg notepada. Znači IPv4 adres, IPv4 adresu uzimate. Znači ako ovdje imate IPv4 adresu vjerojatno će raditi. I zalijepite. Isto to i sa subnet mask. Isto to i sa default. Evo ga, ovdje ćemo isto uzeti use the following DNS server address. Evo, ovdje možete koristiti znači ovo 44 ili neki drugi kod koji ću vam dati. Iskreno zavisi sve od vaše lokacije gdje se nalazite. Ja sam koristio prvo 888 pa sam zapravo skužio da je ovaj drugi brži, pa evo reći vam ovaj drugi, ali probajte oba dva. Evo, ovaj drugi znači ide 208 67 222 222 i ovaj donji je isto 208, 208 67 220 220. Evo, znači možete probati sa onim osmicama i evo stisnemo, ovo ćemo označiti, stisnite OK. I evo sad stisnite Close i kao što vidite otvorio se jedan Windows Network Diagnostic, ali on kao traži probleme, ali ništa neće naći. Ovo možete zatvoriti. Isto tako i ovo. I evo samo Close. Evo sada, znači želim vam svima preporučiti da koristite Google Chrome. Pa evo, pokazat ću vam kako da ga preuzmete. Znači upišete Google Chrome, otvorite ovdje i jednostavno znači samo stisnite na preuzmite i to instalirajte. Evo, nakon što ste instalirali Google Chrome, ja vam ga preporučujem jer je on doista najbrži pretraživač, daleko brži od ostalih. Otvorite ga i uredit ćemo u njemu neke postavke. 100 puta ste instaliravali neke programe i aplikacije, a uz to su vam se instalirali i neke nove stranice na Google Chrome, kao što vidite meni ovaj sad web search i tako te gluposti. Ja se izvinjavam vlasniku. Znači 100 puta su instalirali tu neke vaše nove tražilice i slično. Pa evo, pokazat ću vam, znači moramo isto tako ubrzati i Google Chrome. Pa evo, idemo na postavke, na proširenja. Evo, kao što vidite, ovdje imam tonu proširenja, kao što vjerojatno i vi imate, pa ćemo izbrisati one koje vam ne trebaju.
trebaju vam možda ovaj AVG i tako ti security, znači koji imate antivirusi, a ovo nam ovdje ništa ne treba. Pa evo ja ću to jednostavnim kratkim postupkom izbrisati. Ovo tu je za preuzimanje svih slika iz Facebook albuma, naravno imam tutorial na kanalu pa pogledajte. Znači vidite koliko imam tu gluposti. Norton ću isto ostaviti. To sve usporava naravno vaš internet, a zapravo vam ništa od toga nije potrebno. Evo, nakon što sam sve to uklonio, želim otići na Google i preuzet ćemo jednu extension, jedno proširenje, pa upisite Google Chrome Store i otvorite Chrome web trgovina. Naravno aplikacija je besplatna, nemate potrebe brinuti uopće. Znači aplikacija se zove, samo sekundu da se sjetim, da, Adblock Plus. I evo, znači ovdje se nalazi i jednostavno stisnite samo dodaj u Chrome i dodaj. Evo ćemo refreshati. Evo, kao što vidite imamo ovaj adblock. Što je taj adblock? Adblockom znači, evo kao što vidite, znači Adblock Plus je instaliran. Znači možete uživati u surfanju bez ometanja reklama, znači bez onih reklama koje vam se otvaraju sa strane što dosta vas usporava. Gledati video bez onih klikova sa strane za reklame i znači nema prikazivanja reklama, naravno neke će se i dalje prikazivati, ali neke neće. Evo, on neka vam bude omogućen. Evo idemo na sljedeći korak, idemo na povijest. Ovo je dosta bitno, rijetko ko briše povijest. Brišite stalno povijest, ne morate svaki dan, ali svaka 2-3 dana, znači stisnite obrađujući podatke o povijesti i stisnite na početak vremena. I ovdje možete ostaviti da ostavi vaše spremljene zaporke, ali obriši povijest pregledavanja, obriši povijest preuzimanja, izbriši kolačiće i ostale podatke za web lokaciju i datoteke, isprazni predmemoriju, izbriši spremljene podatke za obrasce automatskog popunjavanja, izbriši podatke iz aplikacija s hostingom i poništi autorizaciju dozvola za sadržaje. I stisnite brisanje podataka o pregledavanju. Ako dugo niste brisali povijest, naravno ovo će potrajati kao što je meni sada, pa evo ja ću pauzirati video dok to bude odrađeno. Evo, moja povijest je izbrisana. Evo ovdje također ćemo malo urediti ove postavke. Ako imate ovdje ove korisnike, slobodno ih maknite. Google račun ostavite. Evo, znači ovo trebamo promijeniti, znači prilikom pokretanja otvori stranicu nova kartica, nastavi gdje sam stao ili otvorite određenu stranicu ili skup stranica. Ovdje stavite vaš homepage. Evo, meni kao što vidite web search mane, a to ne želim, to je jako sporo i to me jako iritira, pa ću vam maketi, ovdje ću upisati URL koji želim da se otvara. Znači www.google.hr, u redu. Znači ovdje je znači taj vaš početna stranica, nju ćemo isto tako izbrisati i upišite Google. Pretraživanje stavite na Google. Znači to je ono kad ovdje upišete nešto da automatski se može pretraživati po vama. Zadani prednik, ovo neka stoji sve. Downloads. To bi bilo, znači, evo pogledat ćemo još te neke još postavke, ali to je to. Znači nakon ovoga bi vaš internet trebao biti koliko toliko brži. Meni je dosta brži jer ovo je jako sporo veza na internet, ovaj wireless moj, jer mi je dosta udaljen na ovom računalu, ali dosta mi je brži, znači, nego prije. Pa evo, hvala što ste gledali i ovaj tutorial. Doviđenja, pogledajte moje ostale tutoriale.